جمهوري لما يكون كام انا كده كويس. مش حاجه اسمها كده. جمهورك النهارده لو 500,000 كويس، لو 700,000 كويس، لو مليون كويس، لو 2 مليون كويس. اهم حاجه تكون ظابط التارجت صح. كل ما الجمهور عدده كان اكبر انا بعمل لهم الاعلان، كل ما كان متوقع يجي منهم رسائل اكتر، فبالتالي بتلاقي التكلفه اقل. بتفتح اعلانك الممول بيجي لك رساله، بتلاقيها النهارده الرساله ب 20 30 جنيه، بتقفل الاعلان عشان الرساله غاليه. ده غلط. اهم حاجه النهارده بتجيب لك مبيعات ولا لا؟ هتفرق معاك الرساله ب3 ولا 20 وام 3 ما بتجيبش اوردرات؟ فالمفروض انت دايما بتحسب اعلاناتك المموله بصرف كام، بيع بكام. فهو الموضوع ملوش علاقه بسعر الرساله كام، ليه علاقه انا صارف كام وبايع بكام، او بايع كام قطعه وتكلفه القطعه عليا كام. وبالعكس انا كل ما عليت كواليتي الجمهور والرساله بتاعتي مش مشكله عليت شويه وبعت نفس عدد الاوردرات او تكلفه البيعه هي عليا، انا ريحت البيج عندي والهيدج والموظفين. انت عمال تزود النهارده عدد ناس ترد على البيج بتاعك بطريقه فيك عشان بيجيب رسائل كتير جدا ورساله بجنيه ونص جنيه، وانت فرحان بان الصفحه عماله تن 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 تن. الجمهور بتاعك النهارده كتير ورسائل كتير والبيج بيعيطوا من الرد، مفيش اوردرات. استفدت ايه؟ طب ما انا تجيلي 20 رساله ورساله اغلى بس اعمل اوردر، عدد المودريتورز بقى اقل، فبالتالي النهارده صرفت مرتبات اقل، فبالتالي النهارده الدنيا اظبط. فهي انك تجيب 100 رساله رخيصه تعمل اوردر، وانك تجيب 20 رساله قدها 3 مرات 4 مرات وتعمل اوردر. والحاجه الثانيه اللي انت ما بتاخدش بالك منها، الاكونت الاعلاني بتاعك بيبوظ، بيجي لك جمهور كتير اكترهم مش مهتم، فالاكونت بتاعك بيقعد مكمل كده، عمرك ما بتظبطه. فعشان كده اوعى تكون سعر الرساله هي مقياس نجاح او فشل الحمله. بص على المبيعات نفسها، تكلفه البيعه كام، مكسباك ولا مخسراك.